Ramadan. Jangan mene. Di gereja Pak. Mungkin temen rasane Apa jabon Pak? nasibe wong ora duwe. Alah ya iya Pak. Saban dina kerja bae. Kerja terus-terusan. Gawe lah kalirene. Ya ada teh Pak kayak kula wong ora cuma gawe kula kalirene. Ora disangka suarane Bang Roma ya. Memaduran Ya. mangkat kerja apa bae. Iya apa bae. Si penting anak sile. Ya karuan sing penting mah asli Bang Roma nih. Mangkat ngaran balik sore. Nih kan. Sing menang Dongol. Bos anu sing di Jepang ya kok nyawer dongol. Dengan majikan tua Kak. Ayo. Ora apa-apa nyawer kan di somah. Ya iya ora apa-apa. Bos KM. Dede Rapan. Mama Queen, Bos KM, majikan tua yang punya Bos Jepang. KM. Senang Ravan. Bos BK. Bos BK. Bapak Tris, Ibu Minangka Ibu Hajat, Bapak Hajat. Yen nandur penur azan dalam beda baru nandur sangka gola TV. Oh, ini kan. Kakek siapa sih, Bu? Kakek majikan tua. Majikan tua. Nok Ike. Nok Ike. Nok Ike. Nok Ike. Nok Ike. Rasa prihati. Nok Ike. Kelingan lagi. Nok Ike. Nok Ike. Nok Ike. Kenin temen rasanya Bang Roma. si wong ora duwe. Nok Ike. Oh majikan tua. Kakak ngaji sekeluarga nih kakek. Paling tua. Gawe lah kalirene. Nok Ike. Nok Ike, Nok Ike, Nok Ike. Majikan tua. Aku bos KM. Bos KM. Dede Rapan. Yang punya Jepang. Bapak Sutrisno, Ibu Ibu Hajat, Bapak Hajat. Majikan tua sing paling eman sayang borol dewek kakak tadi ke. Majikan tua. Terus. Majikan tua. Terus, Majikan tua. Terus. Majikan tua. Terus. Yen nandur penur Apa aja Bang Roma? azan deleng beda karo umur. Alah. Yen nandur sangka Nandur apa jengol? Nganggur nangka. Iya. bola TV sing lokal. Tomat. Kita pengen joget sih dongol oleh. Oleh. Majikan tua. Kita mau main jogetnya karo majikan kian. Majikan tua. Mimi siapa kini ngol? Nok Ike. Nok Ike. Oh enak. Iya ngol enak kan sih dongol kita mah. Nok Ike. Nok Ike. Sampai Nok Ike. Nok Ike. Nok Ike. banyu Nok Ike.
bos. Nok Ike. Majikan tua. Nok Ike. Majikan tua. Nok Ike. Majikan tua. Nok Ike. Majikan tua. Nok Ike. Akhirnya Majikan. Apa nih Bang Roma? Majikan tua. Majikan tua. Dadah. Masya Masya Allah. Allah.